ban yak basha kem haki sipai kari Ukraine kabha ban penyap hino shwa dalade yalade pensmo ki sipai ka North Korea ngiem hakani ka juk jong ka jing start haki babun kiliang nabakat yak ei kabangi kwa ban penlom bun ki penriu jungi menta kilala ban penurlong iya kata naka jingerap kamtam nakitiar neki teknologi hakini kispas nyamba manda kaba hateng ka wanra ru iya ke ka bomla banlong neka jing palat wat bantam ya output ka jing tmu jongi jaj benriu kumno bante lakam iya ka jing lek hertma jongkari Russia iya kari Ukraine tak haduk mata kampat semlapau kono kadak banong bahkan jam no kloi hakini kisi naba hajan man lakas ngi kisipai cu Putin kilanang yai kentur susu langba kisipai cu kumno panyo orang wat sajan ki benda jongkin nongba kari Ukraine dakabasim bat penonkam dakitiar yelet ma baklanbor kari Russia kisipai kari Russia kilap penonkam sisa iya ki babun ki borstad jongki hakani katma persya iya kari Ukraine langba ki bor yalet ma jongka ki balong katkum kanika juk kabamta dakaba penher daki turun baklan bor jongka ban penkit iya ki bom halor jongki najorong sun pad dak basuk ban culit penhapsuk bed daki bom hakano ka jaga paladon daki kunhun sipai kari Ukraine om tanggata kari Russia kelap penon kamro wat daki tup kiman baklan bor jongka kumno wat ban penhabom haki benta jungkan nongba Ukraine kabalawara iya ka jingcot jingpra wat ban simno iya ka jingem jungki kenlum kena rude kani ka jingle daki sipai kari Russia kelanang peniok bor susu iya ki kumno ban pentroin iya ka bor ki sipai kari Ukraine Pusing omla banlen ban nakalang ki sipai kari Ukraine tu kila persang katla katyai kumno ban yada yalade bat yala ujong put usam naka jingwan hertma ki sipai kari Russia harangkat ka jingerapan penpoitiar yale tma dakiri barat ba ka pertei syaki sipai kari Ukraine bahadu menta ki dangla ban kerda yalade hakaban nakalang ki sipai kari Ukraine ru kilala ban penlim ya ki babun ki sipai kari Russia ki badon banta hakte katma kabalap penlong ya ki sipai cu Putin ban tuna kinong yale ne kinong lektur syaki benta jong kate katma kamtam hau put usam jong kari Ukraine kabalap penlong ru ya Putin ba unhapan paikmat bat ban pan cingerap nakari North Korea kabadai kari balayate lopa empat kari Russia bahkan Pak Lem daki sipai jongka ban yarap ya ki sipai cu hakate katma bat klem dapen slem nakal yang kan North Korea kalapha kumba sipo hajar tam ki sipai kari jongka syaki benta jongkari Russia ban lektur lang hakate katma persya ya ki sipai kari Ukraine kabadang yai beteng tat hadu hakini kisi bam menda haba persang ban kamngam jeliu ya ka jinglong jingman kamtam haki benta badang jurba ka jingyakun hapdeng ki sipai kari Ukraine persya ya ki sipai kari Russia harangkat ki sipai kari North Korea layo jingtep banak yang ki sipai kari North Korea kilapha da ka jingtho syaka sorkar jongkihi bahkan bahaya ki bakin penyap hino dalade yalade banya kabasya kem ne pendem haki sipai kari Ukraine ladaja bakumno kimla syu bante lakam ia kabor yakun jongki hakate ga jingle hertma jongki harangkat ki sipai kari Russia pauput usam kari Ukraine katei ka jingtmu jongki sipai kari North Korea kadai bet ban pentip neban penpau bakilong ki balakloi ban len lade nakmda ka jingim jongki hakabor sensar jong Kim Jong Un ubadai nong sensar donbor kari North Korea hakawai pat ka benda ki babun kiri ka pertai kila ap kemang balano kan poino kasngi bau Donald Trump uban simti thmai ku presiden kari Amerika unla ne emban penurlong ya ka ba ula Ukraine pajba hajan man ki jaka yalap election jugu
balada kinong Amerika kin chip yang yau kum unong yalam kari Amerika sa hisin hakani ka sin kabamta un pensange no sendon ya katai katma hapden kari Russia Persia ya kari Ukraine kata tang hapo ki arpusau kenta hadin baula deban bam semai